ndabasuje mu mukomeje kudutega yombi, reka tubahe ikaze muri aya makuru avugwa hirya no hino. Reka tuvuge ku nkuru mbi itambuka muri iki gitondo cy'uwa kabiri ku itariki 8 z'ukwezi kwa 4 2025, aho impanuka imaze kuba muri amasaha ya mu gitondo ahitwa mu Bigogwe i Gatagara. Iyi ni impanuka ya kwasiteri bavuga ko yatangiye igenda imbere ari umunyonzi ugenda witamika imbere yayo, maze mu gihe kwasiteri yakatiraga umunyonzi niko kujya mu ruhande rw'abagenzi asanga aho abantu bahagaze, arangije niko kunyura ku bantu bane. Kunyura ku bantu bane, babiri basiga ubuzima, abandi babiri bajyanwa mu Ruhengeri mu bitaro kwitabwaho. Muri babiri bagiye kwitabwaho mu bitaro bya Ruhengeri cyangwa se Musanze, umwe yasiga ubuzima, undi arakomezwa, ubu ngubu ari muri CHUK bari kumwitaho uretse nuko ari kugenda yoroherwa. Impanuka yasize ihitanye abantu batatu, umwe asigara ari mu bitaro nk'uko tubikesha ahantu babonye iyi nkuru. Ababonye iyi nkuru bavuga yuko umunyonzi igihe imodoka yari imaze kugonga abo bandi, umunyonzi yaje kongera gukata nawe aragaruka arongera ahirwamo, kugeza n'ubu nawe ngo ari kwa muganga arimo kwitabwaho. Mwakoze kudutega yombi, reka twifurize imiryango yabuze ababo kwihangana, kandi dusabire n'uri mu bitaro nawe koroherwa, ndetse n'iki gihe tugezemo cyo kwibuka ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, tuvuge tuti mwihangane, mwiheranwa n'agahinda, twibuke twiyubaka.